Pokazat ću vam način kako da iz Maya prebacite objekat u After Effects. U After Effectsu objekat će biti u 3D obliku, što znači da ćemo moći da ga rotiramo na isti ovaj način kao u Maya. Trenutno se nalazimo u Maya kao što vidite i ovdje imamo objekat scena. U tom objektu se nalazi ovaj maleni karakter koga smo nazvali Pepe. I mi ćemo taj objekat da prebacimo u After Effects. To ćemo da uradimo na sljedeći način. Selektujemo objekat scena, idemo na File, Export Selection, odabrali smo folder gdje ćemo da eksportujemo našu scenu i samo još da odaberemo format u kojem ćemo da prebacimo, znači obično idemo na OBJ export. Ako vam se kojim slučajem ne javi ovdje među opcijama OBJ export, morate da uradite sljedeće. Dođete u Windows, Setting Preferences, Plugin Manager i da omogućite taj eksporter, kao što vidite ovdje, OBJ export, da štiklirate Loaded i Auto Loaded. Znači idemo ponovo. Znači OBJ export. Nazvat ćemo naš file Pepe i Export Selection. Sada idemo u Photoshop. U Photoshopu ćemo učitati ovaj Pepe OBJ. Open. I evo našeg 3D objekta. On je u Photoshopu trenutno 3D, znači njega možemo da rotiramo, znači 3D kontrole su nam ovdje gore. Znači ovako, kao što vidite, možemo da rotiramo objekat. Možemo da ga panujemo. I tako dalje. U opcije našeg 3D objekta ući ćemo na taj način ako dva put kliknemo na ovu malu kockicu ovdje. Tu nam se nalazi naš objekat OBJ Mesh i ovdje se nalaze materijali koji su priključeni za taj objekat. Kao što možete vidjeti, to su materijali koji su vezani za Pepe i materijal Environment. Zašto nam je to potrebno? To nam je potrebno zato što, kao što vidite ovdje, ovaj naš environment koristi svetlo koje se nalazi u Photoshopu. Da bismo to izbjegli, znači otići ćemo na materijal za ovaj objekat i ići ćemo na ambijentalno osvjetljenje koje ćemo da stavimo da je belo. I u tom slučaju rešili smo taj problem. Ovdje nam se nalaze pogledi, imamo i predefinisane poglede kamere. Evo ga pogled sa leva, pogled od ozgo, i tako dalje. Mi ćemo recimo uzeti pogled sa leva i snimit ćemo ovaj file, save as, snimit ćemo ga kao Photoshop dokument. Sljedeći korak je da uđemo u After Effects i sad ćemo taj Photoshop file da učitamo u After Effects. Idemo u File, Import file, evo ga naš PSD file, Open, da se čekamo malo. Vama će možda da se javi u ovom, znači prvo footage. Tada vi trebate da promenite na kompoziciju i u tom slučaju dobit ćete ove opcije. Znači treba da bude editable layer styles i što je najbitnije live Photoshop 3D treba da bude očekivan. Idemo na OK. Znači ovdje smo dobili 3 dela, znači imamo ove solid
deo, znači to je običan soli kontroler. Imamo PPLR, znači to je naš Photoshop file koji smo čitali i ono što je najbitnije, imamo kompoziciju. Ako dva put kliknemo na kompoziciju, evo, dobili smo našu scenu. Unutar naše kompozicije se nalazi ovaj Photoshop layer, nalazi nam se kontroler za objekat i kontroler za kameru. Mi ćemo da uzmemo kontroler za objekat i sa kontrolerom za objekat sa kontrolerom za objekat možemo da pritisnemo R i u tom slučaju mi možemo da rotiramo našu scenu. To možemo na još jedan način. Ovde gore, kao što vidite, možemo isto i ručno da orbitiramo sa kamerom. A ako kliknemo, držimo dugme, onda dobijemo još opcija. Imamo track Z kamera tu, da bismo mogli da uđemo unutar našeg objekta. Sad smo ušli unutar našeg objekta, evo da naš karakter PP. Promenit ćemo sada da uzmemo track XY kamera tu. Da ćemo moći da se pozicioniramo kod našeg karaktera kako nam odgovara. Recimo ovako. To što vidite ovdje je full 3D kao i u Maj. Znači postigli smo ono što smo htjeli. Sada možemo da napravimo jednu kratku animaciju. Ako recimo stavimo da je dužina naše kompozicije da bude 5 sekundi, znači ovdje sam ja već ranije upisao 5 sekundi, ok, i daćemo mu prvi keyframe, ćemo upitati, doći ćemo na kraj našeg treka i tu ćemo da stavimo da se obrne jednom za 360 stepeni. I ako sada pomeramo naš trek, kao što vidite, rotiramo se našeg junaka treka. Sada da izrenderamo ovu scenu, ako idemo na Composition, eto Render Clip, ovdje ćemo nazvati, to jest ovdje ćemo prvo da podesimo u kom ćemo formatu da renderujemo, koristit ćemo QuickTime, ok, i poziciju gdje ćemo da snimimo sam file. Znači idemo na kompjuter, lokal F promena i video tutorial. I QuickTime, nazvat ćemo ga 5. Sada ćemo render. I da se čekamo da se izrenderuje. To će ići relativno brzo. Znači ovo je jedini način trenutno da se ubaci objekat u After Effects, to jest moramo da premostimo 3D objekat preko Photoshop. Naš render je završio i ako pogledamo, znači gdje je snimljen, pozovemo Pepe, stavimo da se lupuje, da ide beskonačno krug, kliknemo play i on će se okretati u krugu beskonačnosti. Hvala.